ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯆꯥꯁꯤꯡ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯙ꯭ꯌꯥꯟꯆꯥꯟꯗꯖꯤꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯙ꯭ꯌꯥꯟꯆꯥꯟꯗꯒꯤ आत्माना मफम कदाइदा लेरबसु यामना नुंगाइजबा फावरमगनी मरमदी मालेमदा भारत की हॉकी बुछक ताकलंबसी ध्यानचंद हॉकी ननी लोइनना डिकेट मरी की मतुंगदा चौराकना चही निफुमाथोई की मतुंगदा भारत की नहासिंगना इचानुपा इचानुपी सिंगना हॉकी बु थवाई अमुक हापीरे लोइनना तकमान कया अमा फंगलबसु हॉकीना तकमान फंगद्रबदी भारत की मियामना माई पाकले हाइबसी यानिंगदे अदुबु डिकेट मरी की मतुंगदा ओलंपिक्सता भारतना हॉकीदा तकमान फंगले खंदुना येंगबियु ध्यानचंद की पुंसी असि सानबदा पुमकट कथोकलबनी महाकी आत्माना कयादा हराउजरमगदबा महाकी कथोकपदुना ngasi असि भारत की नहासिंग इचानुपा इचानुपी सिंगी पुकनिंगदा सानबबु पामनरकलिबनी ममा मपा सिंगसु मचा सिंगना सानबदा माई पाकलकपदा हराउरी नुंगाइरी मखाताना सानहनिंगबगी वाखल पोगलगली मसी मेजर ध्यानचंद की मफमदा अचौब इकाई खुमनबा उत्पने हाइना अयहाकना हाइजनिंगे मरुप सिंह सानखोनबगी मरमदा हाइनरकपदा अयखोयगी मांगदा अनौब मिरोल उरए मखोयदा हौजिकती अहोंगब कया लाकले नाहासिंगी वाखल से होंगले ngasiगी नाहासिंगना अरीबा सिंह थादोकलगा अनौब खर तौबा पामले ngasiगी नाहासिंगदी हाना सेमलकलबा लंबीदा चटपा पामद्रे मखोयना लंबी अनौब सेमबा पामले मसक खंगदबा मफमसिंगदा खोंग थांजिनबा पामले पंथुंगसु अनौबा पांदमसु अनौबा लंबीसु अनौबा अपामबसु अनौबा पुकनिंगदा खनबु खनख्रबदी थवाई हक्चांग लुप्तुना पांगथोकनबा होटने अहिंग नुंगथिल खाइदना होटनरी मतम खरगी ममांगदा भारतना स्पेस सेक्टर असि मयामगिदमक हांगदोकले ऊना नहासिंगना तांजासी लौखरे मसिगी कानब लौनबगिदमक्ता कॉलेज की महिरुइसिंग यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर दा थबक तौरिबा नहासिंगना मांगजिल थाना चोंगथोरगली लाकदौरिबा मतमसिंगदा अयखोयगी नहासिंग महिरुइसिंग अयखोयगी कॉलेज यूनिवर्सिटी सिंगी चांगयेंग संगसिंगदा थबक तौरिबसिंगना सैटेलाइट मसिंग यामना पुथोरकनी हाइबसी अयहाकी थाजबनी मतवसुमना कनागुंबा इमुंग अमदा चटलसी फनवाता पादबा नुंगायायफबा लाइरिक लाइसु हाइबा इमुंग ओइसनु इमुंगदुगी नहासिंगदा वारी सानरुबदा आइदी हाना चटनरंबसिंग असि थादोकलगा स्टार्टअप तौगनी स्टार्टअप्स की लंबीदा चटकनी हाइरकनी हाइबदी रिक्स लौनबगिदमक महाकी थमुइदु लैतादरी ngasiदी अपिक अपिक शहर सिंगदसु स्टार्टअप कल्चर असि पाक चौथोरगले मसिदा मंगाल नायरबा तुंगी पुंसी उब फंगले नुमित खरनिगी ममांगदा अयखोयगी लेबाकता सानपुट सिंगी मरमदा यामना ngangne ऊना भारत की नहासिंगी थमुइदा मालेमदा भारत की सानपुट सिंगी मसक कमदौना ताकनी हाइबसी खनबा हौखरे अनौब चांगयेंग कया तौरी मालेमदा सानपुट सिंगी अचौब कैथेल लई करोड़ लाख तरुक तरेत की कैथेलने मसिदा भारत की शेयर यामदे अदुबु सानपोट कमदौना सागनी सानपोट की मखल सिंह सानपोट की टेक्नोलॉजी करीनो चाइल्ड साइकोलॉजी की मतुंगिना करंब सानपोट सागनी हाइब लमसिदा वखल थादरी करीगुंब खरा कंट्रीब्यूट तौब पामली मरुप सिंह वाफम अमना मसिना पुकनिंग बुसु नुंगाई हल्ली थाजबसु हेंगल हल्ली मदु करीनो मयामना माक तौबिरबरा अमरोमदा मसी अयखोयगी हाइनबी ओइरी अदुबु अयंगोंदा उजरिबसिदी अयहाकी लेबाक सिगी नहासिंगना ख्वाइदगी फबगी माइकैदा पुकनिंग चंगली ख्वाइदगी फब तौब पामी ख्वाइदगी फबगी मवोंगदा मसी जाति असिगी ख्वाइदगी चौब पांगल ओइगदौरी मरुप सिंह हंदक ओलंपिक्सना अचौब इथिल अमा पीखी ओलंपिक्स की मसाना सिंह लोइखिबगा लोइनना हौजिक पैरा ओलंपिक्स चथरी सानबगी लमदा अयखोयगी लेबाकना तौरिबसी मालेमगी अतै लेबाकसिंगका चांगदमनरुरगदी यामना हंथरी अदुबु थाजब पीबदी यामना ngamle ngasi nahasingna supnagi sports ta thawai yauribra maduda natana madudagi oirakpa yaba singsu yengli masigi ecosystem masibu yamna kupna yengli makoigi tauba ngambabu masak khangli loinana karigumba ama natraga
amada punchinba pamli. Haujikti hana chatnarambasing adudagi hendoklaga anauba hiramsingbu tamba hore. Aigi nungsijarabai leibakchasing haujikti sanabagi khongchat asi asuki matik yangkre madudi imung khudingda sanabagi maramda wari sanari khanari. Yangliba khongchat asibu lebhalasira amukta haibiyo. Natte mayamsu aidongna khanbiramgani. Haujik leibak asida sanaba sanakonaba sportsman spirit asi leplaroi. Khongjel asibu imung manunggi punsida samajgi punsida jatigi punsida lengdana thambatai. Energy lehan batai lepalaitana anauba energy pi batai. Imungda mapanda khungangda saharda aikhogi sanabung thalan batai. Pumnamak sanasi pumnamak harausi. Aihangna lal kilada haikibadu ningsing bitana. Apunbagi honamanni apunbagi honabani. Apunbagi honabana Bharatna sanabagi lamda pangpham thokpa awangba phidadu soidana fangani. Major Dhyan Chandna lambi takpiramle masibu makhatana changchinbasi aikhogi ithauni. Chahi kayagi matungda sanabagi damak imung samaj rajya jati pumnamak amatta oina changchinba matamdu lakle. Aigi nungsijarba nahasing matang asigi khudong chaba lauraga makhal makhalgi masanada haithoi singthoina bahonarasi. Khungang singdasu sanabagi competition sing leptana pangthoklasi. Competition tawbana sanababu chawkhatlali sanarui kaya thorei. Aikhoi leibak miyam pumbana khongjel asibu hengat hanba yaba makai hengat hanchi piba yaba mateng pisi. Apunbagi honaba haiba laisolasi thabakta onthoklasi. Aigi nungsijarabai leibakchasing hayeng asi Janmastamigi senglaba kumai numitni. Janmastamigi numit haibadi Bhagavan Sri Krishnagi pokpagi kumhaini. Aikoina Bhagavangi saktambu khanglaba ngaktani. Ngausinnaba kanayadagi hauraga angakpa achaubu saklon puba Krishna. Sastragi maramda munna khangbadagi khulaigi maramdasu munna khangba Krishna. Arts dasu phajabadasu nungsibadasu Krishna ngaktani. Aina wafam singasi haijari maramdi Janmastamigi numit kharanigi mamangda yamna nungaiba thodok ama thengnaki. Aihangna masi mayamda haijage khalli. Mayamna ningsing biramgani thasigi tarik kunda Bhagavan Somnath Mandirga mari leinaba nauna saba mafam khara miyamda kathoki. Somnath Mandirdagi kilometer 3 rom chatlaga Bhalka laifam len lei. Mafamsi Bhagavan Sri Krishnana Malemda aroiba matam lelamba mafamduni. Wahi amaromda hairaga mafamsida magi lila mayam loikiba mafamni. Somnath Trustna mafamsing asida chawkhat thaurangi thabak kaya paikhatli. Aihakna Bhalka laifamlen amadi mafamduda tawriba thabak mayamdugi maramda khallingaida fajaraba art book ama urure. Masi aihakki laifamda kanano amana thamlamba male. Masida Bhagavan Sri Krishnagi saklon kayagi ningthiraba photo kaya yauri. Onthokna fajakhraba photo ngaktani arthasu yamna chele. Aihakna lairiktu sum chana hangdoklubada aihakki langtaknabasi amukke henkhre. Aihakna lairik adu amadi maduda yauriba photo singdu yengli. Maduda aingonda paujel ama irami. Madu parubadagi mahakpu unaningbagi wakaldu aingonda faurei. Aigi yumgi mapanda lairik asi thamlamba midu aihakna soidana unafam thoi. Aigi office na mabu contact tawre. Mathangi numitta mahakpu unanabagi damakta kaure. Aihakna langtak naruribadu art book to the yauriba Sri Krishnagi tongan ba saktam singadu urubadagini. Langtak naba khaurangba asina aihakna Jadurani Dasiga unare. Mahak American ni America da pokpani Chaurakpasu America dani. Jadurani Dasi Skonga mari leinei. Hare Krishna movement da yauri loinana. Mahaki yamna thoidok hendok pamagun amana. Mahak Bhakti Arta yamna changkhona hai. Numit ninigi matungda September amada Skon hogdok piramba Srila Prabhupada Swami gi chamakun mga suba mapok kumone. Masiga mari leinana Jadurani Dasi Bharat lakpani. Aihang ngak na hanglibadi Amerika da pokpa Bharat ki chatna lonchatka asuk khenaba mahakna Bhagavan Sri Krishnagi phajakraba lairik singsi karamna yekliba mahaka aihaka wari sangna sanaki
saruk khara taminasi. Jadurani ji, Hare Krishna. I have read a little about bhakti art, but tell our listeners more about it. Your passion and interest towards it is great. So, bhakti art, we have one article in the Bhakti Art Illuminations which explains how this art is not coming from the mind or imagination, but it's from the ancient Vedic scriptures like Brahma Samhita, Venum Karaini Patitam Skalitam Sikanda, from the Goswamis of Vrindavan, from Lord Brahma himself, Ishvara Paramakrishna Sachidananda Vigraha, how he carries the flute, how all of his senses can act for any other sense, and Srimad Bhagavatam, Baraha Bitang Natavaravapum Karneo Karnikaram, everything. He wears a karnikar flower on his ear. He makes the impressions of his lotus feet all over the land of Vrindavan. The cowherd boys sing of his glories. His flute attracts the hearts and minds of all fortunate beings. So everything is from the ancient Vedic scriptures. And the power of the scriptures, which are coming from transcendental personalities, and the pure devotees who are bringing it, the art has their power, and that's why it's transformational. It's not my power at all. Jadurani ji, I have one different type of question for you. Since 1966, in a way, and from 1976 physically, you have been associated with India for long. Will you please tell me, what does India mean to you? Prime Minister Ji, India means everything to me. I was mentioning, I think, to the Honorable President a few days ago that India has come up so much in technical advancement and following the West very well with Twitter and Instagram and iPhones and big buildings and so much facility. But I know that that's not the real glory of India. What makes India glorious is the fact that Krishna himself, the Avatari, appeared here. And all the avatars appeared here. Lord Shiva appeared here. Lord Ram appeared here. All the holy rivers are here. All the holy places of Vaishnava culture are here. And so India, especially Vrindavan, is the most important place in the universe. Vrindavan is the source of all the Vaikuntha planets, the source of Dwarka, the source of the whole material creation. So I love India. Thank you, Jadurani ji. Hare Krishna. Marup Singh, Malayam gi miyoi pumbana Bharat ki adhyatma amadi darsan gi maramda asuk yamna khanbiribasida aikoinasu asigumba athoiba chatnalonchat mahausadagi chatnaralabasingsi makha tana puthaduna chatpa haibasi aikoi gi thaudangni matam gi wangmada leibasingdi aikoi thadokpa tai adubu haukraba matambudi aikoina makha tana puthaduna chatpa tai aikoi kumhai pangthokpaga loinana madugi vaigyanik oiba mawong nungi oiba wahan thoksu khangba tai masidasu natri kumhai kudingmakta paujel ama natraga ama yauri machat yauri masi aikoi khangba tai masida hingba tai amadi tungi mirol gidamakta thambiramnaba makha tana puthaba tai aihangna amukkasu hanna laibak sigi mipum kudingmakta Krishna janmagi yaipa paujel hanna pijari aigi nungsi jarabai bakcha sing corona gi asigumlaba matang sida lu nanbagi hiramda aihakna haijariba kharasida awat palaira male kanje lu nanbagi khongchatchi karimata kaihan biruidabani laibak semgat pahaibasi miyam punna hotnabana pumnamak chawkhat minaribani masigi khudamdagi thawinsin kaya aikoina phangjaribani thajaba poklibani anauba thawna piribani aikoigi thajaba bu thawai haplibani lu nanbagi khongjang palakpada indoor gi ming pandaba ngamde maramdi hairiba hiram sida indoor na masagi thoidokpa mafam ama kanba ngamjaribani chahi kaya marumdagi Swachh Bharat ranking da makok taduna laklibani haujekti indoor gi kangbu sing ranking asida penthok-tuna leningdre makha chathaningli anauba khara hogdok ningli makoi hogji water plus city oinanaba
थवाई हक्चांग यावना होटनरी वाटर प्लस सिटी हाइबसी सीवेज अमत्तना ट्रीटमेंट तौदना मियामगी ओइबा इसिंग तुंगफम द थादबनी मफम सिगी मियोइसिंगना मसाना चोंगथोरक्तुना मखोइगी इरम खोंगलम सिंगबो सीवर लाइन गा समनहल्ली लू नानबगी खोंजंग चु चथरी अदुगा मसिना मरम ओइदुना सरस्वती अमदी कन्हट तुरेल सिंगदा तारकप फत्तब इसिंग सिंगसु यामना हंथरे अहोंब उब फंगले अखोई हौजिक आजादी की अमृत महोत्सव पांगथोकली मसिदा अखोइना निंगसिंगदबदी लू नानबगी खोंजंगगिदमक अखोई लेपखिबा वारेपतु हंथहंदब हाइबसिने अखोइगी लेबाकसिदा वाटर प्लस सिटी अदुकी मटिक यामलिबा बखै लू नानब हेनगनी तुरेल तरु तनानगनी अमदी इसिंग योकपगी ओइबा थौदांगदुमसु याबा ngamgani मरुपसिंग बिहारगी मधुबनीगी खुदम अमतंग अयहाक थमजगे मधुबनीदा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालयना मफमदुगी कृषि विज्ञान केंद्रगा खुसमनदुना यामना निंगथीजना होनबिरी मसिना लौमीसिंगदा कानब पीबदा नतना लू नानबगी खोंजंगदसु पांगल ओइरी विश्वविद्यालय असिना पुथोकलिबा मवोंगसिंगी ममिंगदी सुखेत मॉडल हाइबनी मसिगी पांदमदी खुंगंगी इसिंग नुंगसित मोटपा हंथहनबनी हाइरिबा मॉडल असगी मखादा लौमी सिंगदगी संथी अमदी युम इंखोल लौबुक्तगी थोरकपा अमोट अकाई सिंगदु खोमजनबनी मदुगी महुत्ता खुंगंगी मियोई सिंगदा गैस सिलेंडर की पैसा पी खुंगंगदगी फंगबा अमोट अकाई सिंगदु तासिन खोमजिनबा बर्मी कंपोस्ट सेंबगी थबकसु पाइखटली हाइबदी सुकेट मॉडल दगी अखोई मखल मरी थोकना कानब फंगे हाइबसी मिटना उरबनी अमुक्तंग खंथदुना येंगबियु असुमना होनबसिना अखोइगी खुंगंग सिंगबु मपांगल कया यामना कलहलबगे हाइबदु अयहांगना लेबाक असिगी पंचायत खुदिंगमक्ता असिगुंबा मवोंग खरा पांगथोक पिननबा खनबियु हाइना हाइजगनी अदुगा मरुपसिंग करिगुंबा अखोइना पांदम अमबु मांगद थमदुना चटलबदी मदुगी महै सोइदना फंगे अखोइगी तमिलनाडुगी शिवगंगा जिलागी कांजीरंगाल हाइरिबा पंचायत मचा असिना वेस्टगी वेल ओलकपदु उब फंगबिगनी मफम असिगी ग्राम पंचायतना मफमदुगी मियोइसिंगा खुसमनदुना अमोट अकाइदगी मई पुथोकनबा लोकल प्रोजेक्ट अमा मखोइगी खुंगंगदा लिंकटले खुल पुंबगी अमोट अकाइदु पैसिलगा मई ओलहलबा मतुंगदा मदुदगी लेमलकपा प्रोडक्टुना तिलहट हिदाक ओइनसु योली खुंगंग असिगी पावर प्लांट असिदगी फंगबा मैना खुंगंग असिगी स्ट्रीट लाइट अमदी अतई कानगदब हिरम सिंगदा सिजिनरी मसिना पंचायत की पैसा लेमहनबगा लोइनना हाइरिबा पैसा सिंगदु चौखत थौरांग अमदा सिजिनै असिगुंबा तमिलनाडुगी शिवगंगा जिलागी पंचायत मचा असिदगी अखोइना थौइनचिन कयामरुम फंगली अइगी नुंगसिजरबै रैबाकचा सिंग मन की बात से हौजक्ति भारत की ngमखै खक्तदा कोनछिनदुना लेतरे मालेमगी तोंगान तोंगानबा काचिन कोयादसु मन की बात की मरमदा ngangnari नैनरी अदुगा मिरैबाकता लेबा इरैबाकचा कयानसु अइंगोंदा अनौ अनौबा वाफम कया खंगनबिरई करी करीगुंबा मतंगदा अयहाकसु मिरैबाकता पांगथोकलिबा अंगकपा थौरम कयासी मन की बातता शेयर तौबदा नुंगाइबा पोई ngasisu अयहाकना अदुगुंबा मियोइसिंगदुगा सखंग नहनजगदौरी अदुबु हाइरिबा सिगे मांगोइनना अयहाक ऑडियो अमा थाजरके अमुक्ता मुन्ना ताबियो नमो नमः सर्वेभ्यः मम नाम गंगा भवन्तु शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM एक भारत श्रेष्ठ भारत अहम् एकता मूर्तेयाः मार्गदर्शिका एवं रेडियो यूनिटी माध्यमे आरजे अस्मि अद्य संस्कृत दिनम् अस्ति सर्वेभ्यः बहवः शुभकामनाः अस्ति सरदार वल्लभभाई पटेल महोदयस्य लोहपुरुषः इति उच्यते 13विंशतिसहस्रतमे वर्षे लोहसंग्रहस्य अभियानं प्रारब्धम् 34+ टन् परिमितं लोहस्य गलनं कृतम् झारखण्डस्य एकः कृषकः मृद्गरस्य दानं कृतवान् भवन्तु शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM एक भारत श्रेष्ठ भारत मरुप सिंह लोन सिबुदी खंगबिरम लगनी
रेडियोदा संस्कृतता वा हाइरिबनी अदुगा ngangbikibaduna RJ Ganga ne RJ Ganga si Gujarat ki radio jockey singi group ki member amane magi atai marup singna RJ Nilam RJ Guru aduga RJ Hetel ne makoi sing si punchinaraga haujik Gujarat ki Kewadia haibasida Sanskrit lon sibu ikai kumnaba hengatnaba kanna honari Kewadia haibasi malemgi khwaidigi wangba statue Ireibak sigi lemjaningai oiraba Statue of Unity leiriba mafamduni aduga hairiba radio jockey singsidi amuktada saklon kaya marum lawba ngamba ngaktani makoina guide ki thaudangsu yai aduga loina na Community Radio Initiative Radio Unity marputara FM su sanduk libani hairiba RJ singsina tariba singa Sanskrita wari sanai aduga makoida khangangadaba kudingmak Sanskrit da khanghale Marup Singh aikoina Sanskrit ki matangda haine Amrita Sanskritam Mitra Sarsam Sarlam Wachaha Ekta Mulkam Rastri Gyan Vigyan Postkam Haibadi aikoi gi Sanskrit lolasi yamna chammi laisulai Sanskrit na mangonda yauri ba wakalon amadi sahitya gi matingna Gyan Vigyan amadi laibak ki apunbagi saktambu yokhatle Masibu hena mapangal kalhale Sanskrit sahitya da yauriba miyoiba amasung gyan gi oiba mayai chelaba darshan wakalonasi khudingmak pusumat kani ikoi dringai aina miram da Sanskrit tambiduna tamjanigai oiraba thabak tawriba miyoi singi matangda khangbangam ki Sriman Rutger Kortenhorst Ireland gi Sanskrit ki maramda khanghairaba aphawba oja amane mahak mafamduda Angang singda Sanskrit tambi Nongpok lomda Bharat amasung Thailand gi marakta Sanskriti gi oiba achetpa mari thambada Sanskrit lon gi achaubu thaudang le Dr. Chirapat Prapan Vidya amasung Dr. Kusuma Raksamani Thailand da Sanskrit lon khanganba amasung sandokpada achaubu thaudang lauri makoina Thai amasung Sanskrit lon anigi comparative literature gi oiba khudi kaya ama ire Asumna Sriman Boris Jakrin su Russia gi Moscow State University da Satra Singbu Sanskrit tambiri Maki article kaya lairik phongkre mahangna Sanskrit tagi Rus londa handok laba lairik kaya phongkre matawasumna Sydney Sanskrit School Australia si Satra Singbu Sanskrit tambiba maruiba sangstan amani School asina angang singi Sanskrit grammar camp Sanskrit drama amasung Sanskrit ki numit na chingba thauram kaya pangthokli Marup Singh ikui dringai honaraliba mayamasina miyamda Sanskrit ki matangda khangningba hainingbagi inot amalakli masigi maikei sida hena hotnaba haujik tangai fate aikoi gi ipa ipugi haktiktagi thambiram laba mayamsi aikoina cheksinna senaduna tekta kaidana thamba lakadoriba mirolda maihorolda amuk sinaba haibasi aikoi gi ithone Tungi maihorolgi masida hak lei masigumba thabak singdasu hena honaba matam oire Marup Singh nahakna asigumba thabak singda mai onsiliba miyoi sing khangba leirabadi chanbiduna social media gi khotangda #celebrating Sanskrit ta makoi gi maramda khanghanbirau aigi nungsijarabai reibakcha Singh ikui dana Biswakarma Jayanti lakadore aikoina Bhagavan Biswakarma bu Taibang semba amagi sakta moina launai khutsa hairaba singna pothok ama semliba pothok liba phi tuduna oirabasu software oirabasu satellite pu oirabasu Bhagavan Biswakarmagi matau tamjabani malem dangasi skill gi masak asi anauba mawong amada khangnarabasu aikoi gi muniri si singna chahi lising kaya dagi skill amasung scale da hena hakchin lawi makoina skill mahi asibu Thaja baga punsin na duna punsi mahingi masak ama oihalli aikoi gi beda singda Bhagavan Biswakarmagi matangda iramba kaya lei malemda semgat sagat liba mayam achaubabu oiro machabu oiro khudingmakki mahi Bhagavan Biswakarmani haina shastrana hai chaukhatpa purakpa innovation kaya si skill ne haibasigi masak ama masina ta'i masini Bhagavan Biswakarma baningjaba khurumjabagi nungi oiba wakhalon aikoi gi shastrada asumna hairi
विश्वसै कृते यस्य कर्मवा प्रा सह विश्वकर्मा वाहनथोक्ति मसिने सेमगत सागतपग मरी लेनब थबक तौरिबा अदु विश्वकर्मने शास्त्रगी मियेंगदा सेमगत सागतपगी थबक तौरिबा स्किल लैरबा मियोइसिंगदु भगवान विश्वकर्मने थंबिरंबने मखोय यावदना अखोय हिंगब ngamloi खल्लगा येंबियो अदोमगी युमदा मै यारक्तब मतमदा इलेक्ट्रिशियन अमत्त फंगद्रबदी करम तौनी नाहक असुकी मटिक अवाब म ओइगनी अखोयगी पुंसी असिगुमलबा हई सिंगलबा मियोइ कयागी मतेंगना चटलिबनी अदोमगी अकोइबदा येंबियो योट सुबबु ओइरो लैबाकी चफु साबबु ओइरो उगी पोट साबबु ओइरो मैगी थबक तौबबु ओइरो युम पेन तौबबु ओइरो वाइसिट लमसिट पगी थबक ओइरो मोबाइल लैपटॉप यादब सेमबबु ओइरो मखोय खुदिंगमक मसा मसागी स्किल दुननी मसक ताकलिबा मखोय असि विश्वकर्मगी अनौब सकलोन ngaktani अदुबु मरुपसिंग मसिगी ओना तैनबदा नुंगाय हंदबा अमसु फावहले अखोयगी संस्कृतिदा परंपरादा थमोइदा स्किल मैन पावर असिबु भगवान विश्वकर्मगा मरी लेनाहलगा करमना फिबम होंक्रिबा मतम अमदा अखोयगी इमुंग मनुंगी ओइबा पुनसिदा समाजगी ओइबा पुनसिदा लैबाकी ओइबा पुनसिदा स्किलना अचौब इनोट हपलमी अदुबु मिखा पोनबगी सांगलबा मतमदा स्किल खुदसा हैबगी महै असिबु इकाई खुमनबगी वखलोन असुमसुम मांगसिलए खुदसा हैबगी पांबैना तौरिबा थबकसिंगबु हंथना खनबा होरए अदुबु ngasidi malem asina khwaidagi skill leiba aduda mityeng thamba hore भगवान विश्वकर्मगी तौफम थोकपा पूजा खक तौबदा मपुंग फाबनते अखोइने स्किल बु इकाई कुमनगदबनी स्किल लैनबा कन्न होनबताई स्किल लैजबदा चाउथोक जगदबनी अखोइने समाजगी फनबा पुनसी महिंग लाइहनबा ngamba अनौब थबक अमा तौरबा इनोवेट तौरबा मदुदता विश्वकर्म पूजागी वाहनथोक लैगनी मपुंग फागने ngasi स्किल लैबा मियोइसिंगी खुदोंग चाबा अवाटप लैते मांगद चंगचिनबगी लंबी कया स्किल न सेमले अदुना अखोई भगवान विश्वकर्म पूजागा लोइनना थाजबगा लोइनना महाकी पाउताकपु इल्लसी हाइना वासकलसी अखोई पूजागी नुंगी ओइबा मसक असि स्किल बुलुना तौबा स्किल लैबा थबक अमा हेक्तबु ओइरबसु मियोइ अदुबु इकाई खुमनबा पीबना ओइहल्लसी अइगी नुंसी जरबैरै पाकचासिंग मतमसी निंग तंबगी हुंपुतरा मंगा सुब चहीने चही असिगी अखोई नुमित खुदिंगी अनौब वाखल चेतना निंगबा अमदी अनौब कया होगदोके हाइबरोमदा चंगसिनगदबने अखोईगी लेबाकसिना निंग तंबगी चही चामा सुरकपदा अखोईगी असिगुंबा अनिंगबसिना माई पाकपगी युमफमदु उरकने मरमदुना अखोई असिगुंबा तांजा असि मांगहल्लोइदबने ngamliba makai aikoi masigidamak honnagadabani aduga asumna honnaribasida aikoina kauroidaba amadi hidaksu chechenbasuni laibaksida crore 63 dagi henba miyoisingda vaccine gi dose kapkrabani adubu aikoi chechen batai mitkup nahum sing batai aduga mahousagum adomna karigumba anauba ama paikhlaklaba anauba ama hek khalaklaba matamduda aibusu soidana yauhanbiyu adomgi chithi amadi message ngaijagadauribani ningsing jabasiga loinana mayam pumnamakpu lakadauriba kumhai sing sigidamakta amukasu hanna yaifa paujel pijari hanna thagachari khurumjari